Ese koko iyi World Cup izahindura amateka ya ruhago burundu? Ninde watekerezaga ko amakipe y'ibihanganye ashobora gusezererwa hakiri kare nka kuriya? Abafana bo ku isi yose bari kutuvuga ko iyi World Cup idasanzwe kurusha izabayeho zose. Murakaza neza kuri Kigali Hot Celebs. Uyu munsi tugiye kuganira ku gikombe cy'isi cya 2026. Amarangamutima cyazanye, amakipe yatunguye isi, ibihanganye byaguye, n'impamvu abantu benshi bavuga ko amateka ya ruhago mashya ari kwandikwa. Mbere yo gukomeza, niba ukunda inkuru nk'izi, kanda subscribe, ukande like, kandi usangize iyi video inshuti zawe. Ubwo tombora y'amatsinda yasohokaga, buri kipe yose yari ifite amahirwe. Abafana ba Brazil bavuga ko igihe cyabo kigeze. Abafana ba Argentina bo bari bizeye ko bashobora kongera gukora amateka. Portugal yari ifite inzozi yo guha Cristiano iherezo ryiza. Ariko imikino igitangira ibintu byahise bihinduka. Buri munsi habonekaga igitangaza gishya. Ku munsi wa mbere, ikipe y'igihugu ya Espagne yanganyije na Cape Verde, bibaye amateka mashya. Isi yose yahise ibona ko izina ry'igihugu ritagitsinda umukino, ahubwo hatsinda uwiteguye neza. Mu mateka ya World Cup buri yabonekaga ikipe itungura izindi zose, ariko muri World Cup ya 2026 ibi byabaye inshuro nyinshi. Hari amakipe abantu batategerezaga ko azarenga amatsinda, ariko byarangiye yarahinze, ndetse aza no kugorana cyane. Ikipe y'igihugu ya Cape Verde yarenze amatsinda, ndetse iza no kugorana cyane ikurwamo na Argentina. Ikipe y'igihugu ya South Africa yarenze amatsinda, nta numwe wabikekaga. Abasesenguzi benshi bari baharahaye ayo makipe yose amahirwe make yo gukomeza, ariko yaje gutungura abantu. Nyuma y'iminsi mike gusa, ayo makipe yaramaje guhindura uko isi ibona umupira w'amaguru. Abafana batangiye kuvuga bati, nta mukino woroshye muri World Cup. Umunsi none ibintu byatangiye gutera abantu ubwoba. Ni umunsi ikipe y'igihugu ya Cape Verde ikomeza, irigwe igasigara. Irigwe murayizi mu gikombe cy'isi ko ari ikipe idasanzwe, ni ikipe yakoze amateka kuva igikombe cy'isi cyabaho, ndetse n'acyo gikombe cy'isi cyabaye bwa mbere, ndetse n'igikombe cy'isi cyabaye bwa mbere cyabaye mu gihugu cya Irigwe. Urumva rero Irigwe gusezererwa na Cape Verde mu matsinda ni ibintu bitoroshye. Hari ibintu byagiye bibaho bikababaza abantu benshi. Ikipe y'igihugu y'Abadage isezererwa. Ikipe y'igihugu y'Abadage yasezerewe na Paraguay, isezererwa kuri penalty, ubona ko ikipe y'igihugu yarushijwe cyane. Ni umukino wari ugoye, ariko abantu benshi baga amahirwe Abadage. Ariko Abadage ntibaje kwitwara neza. Umurijanderi wabo Toni Kroos yaratangaje ati nta kipe ikomeye dufite ubu. Iyo tuza kuba dufite ikipe ikomeye ubu, ntago abakinnyi bari kwemera ko ikipe ya Paraguay idusezerera kuri iyi. Iki ni ikintu cyababaje abantu muri iki gikombe cy'isi cya 2026. Ni umunsi ikipe y'igihugu ya Portugal isezererwa. Abafana ba Cristiano Ronaldo bari bizeye ko Cristiano Ronaldo agiye kwandika amateka nk'ayo Messi yanditse. Icyizere cy'abafana ba Cristiano Ronaldo cyaje guhinduka amarira gusa. Abana benshi bararize, bananirwa kujya ku ishuri, ababyeyi bananirwa kujya mu kazi, abapapa bo kurya bo ntibyari bikibakundiye kubera umupira w'amaguru. Buri mukino Cristiano Ronaldo yakinaga, abafana bamurebagamo nk'umuntu ushobora guhindura ibintu mu munota wari wo wose, niba bari ku munota wa nyuma. Ariko ibyo siko byaje kugenda ku mukino wabahuzaga n'ikipe y'igihugu ya Espagne. Ikipe y'igihugu ya Espagne yabakubise igitego ku munota 90, harabura iminota 5 ngo umukino urangire. Cristiano Ronaldo na bagenzi be babura uko babigenza, babura uko bitwara, babura uko bishyura icyo gitego, birangira ikipe y'igihugu ya Espagne ibasezereye. Lamine Yamal nubwo akina ikipe y'igihugu ya Espagne, nawe yagize ubwoba. Yegera Cristiano Ronaldo aramubera, aramubwira ati umbabarire kuba nkusezereye, nanjye nifuzaga ko wakomeza. Icyizere cy'abafana ba Cristiano Ronaldo cyaje guhinduka amarira menshi ubwo umusifuzi yabagamo mu isifirimbi avuga ngo umukino urarangiye. Benshi batangiye kwibaza niba ari bwo bwa mbere babonye Cristiano Ronaldo mu gikombe cy'isi. Bamwe nibatinze no kumusaba ko basi wenda bazamubona mu gikombe cy'isi cya 2030, dore ko kizabera mu gihugu cye muri Portugal. Ku mbuga nkoranyambaga amafoto yuzuye amarangamutima yakwirakwiye ku isi yose. Hari abarize, hari abishimiye ibyo yakoze mu rugendo rwe rwose, abandi bavuga ko nubwo yasezerewe izina rye rizahora mu mateka ya ruhago. Ariko abafana ba Lionel Messi ntibabuze kwishima, bakavuga bati impaka ziracitse, nitwe ba mbere, Cristiano Ronaldo baye wa kabiri noneho. Mu gihe abandi basezererwaga, Lionel Messi yakomeje guha ibyishimo abafana be. Argentina yakomeje kwerekana ko ishobora kugera kure. Buri mukino yakinaga abafana bumvaga ko icyizere kiri kwiyongera. Messi nubwo imyaka igenda yongera, ariko yakomeje kwerekana ubunararibonye. Iyo yakoraga ku mupira, stade yose yaracishikaga. Abafana bose bagahita bibaza bati, ese koko ashobora kongera gutwara iki gikombe? Iki nicyo kibazo kiri mu mitima y'abantu bose na n'ubu. Andika muri comment niba nawe ari kubitekereza ko Lionel Messi ashobora kuzatwara iki gikombe cy'isi cya kabiri. Ibihugu bya Afurika byakomeje kugaragaza ko atari byo gusuzugurwa, nubwo rimwe na rimwe bikina neza ariko bakabyiba. Buri mukino berekanaga imbaraga ndetse n'ubwitange. Nubwo ari amakipe yasezerewe yo muri Afurika, ariko hari n'andi akiri guhatana. Ikipe y'igihugu ya Egypt yarayisezerewe na Argentine, ariko abantu benshi bakavuga ko
ikipe y'igihugu ya Argentine yibye ikipe y'igihugu ya Egypt yafashwemo n'umusifuzi. Ikipe y'igihugu ya Maroc yamajije gukomezayo izahura n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa muri kimwe cya kane kirangiza. Urumva ko ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bitangaje, ni ibintu ikipe y'igihugu ya Afurika, ni ibintu Afurika iri kwishimira kuba ifite ikipe iri kubahagararira muri kimwe cya kane. Ni ibintu bitigeze bibaho n'ubwa kabiri bibaye. Abafana bo ku mugabane wa Afurika bari kwishimira intambwe amakipe yabo yo muri Afurika yateye ndetse n'urwego yerekanye muri iki gikombe cy'isi cya 2026. Iki gikombe cy'isi cyanzwe n'udushya twinshi. N'ubwa mbere mu mateka y'igikombe cy'isi gifite aba top scorer batatu bari hejuru y'ibitego 6. Lionel Messi afite ibitego 7, afite ibitego 8. Lionel Messi afite ibitego 8. Kylian Mbappe afite ibitego 7. Erling Braut Haaland afite ibitego 7. Harry Kane afite ibitego 6. Iki gikombe cy'isi nicyo cya mbere cyabereye mu bihugu bitatu bitandukanye: Canada, Amerika ndetse na Mexico. N'ubwa mbere mu mateka y'isi igikombe cy'isi cyashyizemo amakipe 48 akaba imikino 108. Iki gikombe cy'isi cyazanye utundi dushya. N'ubwa mbere mu mateka mu gikombe cy'isi batangaga udukingirizo ku buntu mu mijyi nka Toronto, Mexico City. Inzego z'ubuvuzi zatangiye gutanga udukingirizo ku buntu. Umufana w'umwongereza yakusanyije ubwoko bw'inzoga za buri gihugu kiri mu gikombe cy'isi, aho buri munsi yanywaga icupa ry'igihugu cyasezerewe. Ubwo bari amacupa amaje kunywa. Uwo ni umusinzi karo ruharwa. Ikipe y'igihugu ya Congo yabonye inota rya mbere inganyije n'ikipe y'igihugu ya Portugal. Nibwo bwa mbere ribonye inota mu gikombe cy'isi kuva yabaho. Ikipe y'igihugu ya Norvège nibwo bwa mbere yarigeze muri kimwe cya kane kirangiza, ubwo yasezeraga ikipe y'igihugu ya Brazil iyirushije, ndetse abantu benshi birabatungura cyane. Umupfumu kwa Kumbo Sam yari yaratangaje ko ikipe y'igihugu ya Portugal ari izatwara igikombe cy'isi cya 2026, ariko ikipe y'igihugu ya Portugal yavuye mu rugikubita. Icyo ni igihuha nacyo cyabaye mu gikombe cy'isi. Ikindi gihuha cyabaye mu gikombe cy'isi, uwo mupfumu yari yatangaje ko ikipe y'igihugu ya Argentine izasezererwa n'ikipe y'igihugu ya Cape Verde, ariko ibyo ntibyaje kubaho. Abantu benshi batangiye kubwira umupfumu ati itahira ujye guhinga utunyanya mu cyaro, dore ibyo kuvumbura birakunaniye cyangwa se guhanura birakunaniye. Mbere yuko nsoza igice cya mbere, ndashaka kubabaza, ese wowe ninde uha amahirwe yo gutwara iki gikombe cy'isi? Ni Messi, ni Mbappe, ni Haaland, ni Harry Kane? Andika muri comment.